I da ste ljudi, danas igramo Unfair Mario. Ajde da probamo. Čuo sam da je ova igrica mnogo zeznuta. What the fuck? Šta? Zalagova nešto. Ajde. Sad znam. Koji sam bat. Ovako. Opa. Pass block underweight. Ipak ne treba underweight da prođete. Ovako. 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 Da li je moguće? Ovo je bilo glupoli, nema veze. Ništa niste vidjeli. Znači treba preko njega. Sad ovdje. I mean this ones. Da. On na to misli aj checkpoint. Jeee. Ovako. Ajmo, opa. Oće. Dobro. Bolje to. Ovako. Ovako. A to će da padne, naravno. Jao. Opa. Sad op. Ne. A će mi ubije, šta će da mi uradi? Doći. Beži. Da li je moguće, bre? Što me nervira. Uf. Je, to glitch. Nekad volim glitcheve. To bre, prešao prvi level. Pro. Ajde. Ajde, tu. Don't fall in. Gledajte. Bolje da ne skače, verovatno šiljci će da izlete. Evo ga opet. Tu mora valjda. Ne. Nije. Nije. Ovdje. 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 Može tu. Može. Vidio sam kao CHO checkpoint. Treba da uzmem sada su... Ima da se iznerviram sve dizdi... Jao! Uff! Ne, nisam! Ne! Ajmo. Ovdje. 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 Ne da padneš! Glitch! Opa. Ajde, molim te. Ajde, space ne mogu da pogodim. Jao! Ne! Čuo sam da je Unfair Sonic teži od Unfair Mario, pa tako... Jao! Neću da igram Unfair Sonic, sigurno. Ajmo. Ne, ovdje ima ovo. Ajmo. Ako nešto ne slomim ovdje. Pa da uradim room tour da vidite kako je sve lepo slomljeno.
Aj sad. Jao! Ajde, op, ne. Aj sad moram da pazim. Bolje smanjite zvuk dok slušate ovo, pošto moje udaranje uši da vam probuši. Opet ima da zaboravim na nešto, idem crknem, ja sam glup. Jao. Idem. Jao! Ali stvarno. Stvarno nije fair. Tako se zove igrica, ali... Ajde bre, ne mogu da preskočim. Možda igram neku horror igricu. Što volim... da se dobro uplašim. I da slušate kako ja vrištim. Ne, ovako, op. Ajmo sad, op. Opa. Da li je moguće? Uhvatio sam, dobro uhvatio sam checkpoint. Ajmo, opa. Ovdje sam vidio da ima šiljak, pa... Ajde. Ovako. Da li je? Stvarno nije realno. Ajde. Op. Ne! Da snimam facecam da vidite kakvo mi je lice više. Ne znam ni koliko dugo sam ja. Više od 10 minuta. Oko. Ajde! Jo! Jaren ti. Ajde. Nadam se da hoće posle tastatura da radi. Tastatura. Tastatura. Gospodin Doro, lega. Ajde. Ajde. To! Ovdje. Tu. Tu sad ima šiljak, veru. Da li je moguće? Jao, ali stvarno. Jebem ti Marija. Super Mario, Unfair Mario i svi Mario koji su ikada postojali. U glupom svetu Mario, ajde! Gdje sam odletao? Ode Mario! Gdje odlete Mario? Ajde vidimo ovo. Opa. 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 Stvarno sam glup. Gdje što ima ovamo? Yeah. Fuck. Ne da probam opet. E pa ne može, ja mislim. Ajde. Za malo. Ali ne verujem da može. Ajde na ćošak. Ne može. Što pa sad da radim? Ovo se pojavi. Jao. Što ne rekao ste? Will fall down to. Ja mislim laže, pošto znam da uglavnom laže. Ajde, ovdje, ovdje.
Pro. Ajde, opa. Pa gdje u vazduh šiljak da stave? Jebem ti. Ne znam tu da im iza... Da me zebavaš, zezaš, kako hoćete. Isto. Možda podelim video na... Jao bre! Možda podelim video na 2 dela, ne znam. Ajde! Kako sam opet zaboravio? Sad kakav mi je... Juuu! Ajde. Da pazim. Opa. Ovdje. Ovdje. Dobre! Sjećam se u prošlom Mariju, valjda skočiš na ove debile pa oni crknu, umru. Ne znam da li je to i ovdje. Opa. Ajde. Naravno da nije. Jer je ovo unfair Mario. Ništa. Jebem ti. Ovdje ništa nije fair. Nikad i neće biti. Glupi unfair Mario. Odakle ja da znam koja je dobra? Ma samo gled. Ubre. Ovdje? Može? Jao! A piše samo da su za ukras. Ovi pederi mali. Idem ti pedere. Hajde! Ne! Ajmo! Naravno. Ajde ovdje. Pod prilike ovdje beše. Pa na kraj. Džuj! Jebem ti. Gdje? Ajde, ovdje. Kako oni ne padnu, a ja padnem, to ne shvatam samo. Mislim, ne samo to, kako je malo pre bio šiljak u vazduhu. Jebem. Gumbas. Samo za ukras, kaži. Ali stvarno... Ajde. Jao. Jebem ti. Ovdje? Pogrešno. Naravno pogrešno. Moralo je pogrešno. Znači, odmah pored strelice. Ovdje. Ovdje. Odozgo. Ovdje. Može. Naravno da ne može. Uff. Ajde. Ne. Ne. Uđib. Ako ikad ovo pređem... Ajde! Dobre! Od opet Mario... U 3 lepe. Šta je bro ovo? Hoću da me ubiješ, dođi, ajde. Let's send you to next level. Ajde, pošaljite me. Ajde bre! What's so far? Let's send you to next level. Ajde, treba da klikam next level. Ovdje? Ovdje? Naravno, ali, naravno. Pa gdje treba da ide, maj? Opa, opa. I kako gore da se popnem visoko dosta. Pa gdje treba da idem, branda? Ovdje, op. Odozdo, mogu. Ne mogu. Naravno ne mogu. Opa. Hoću bar na to da se popnem, bre, ajde.
Eto ga. Opa. Ovi kako se beše zovu? Vumbasi. Bumbasi. Nisu to bumbasi, to kornjačica. Bo! Zašto ovo igram da me pitate? Šta se tamo čulo? Grom da je puko. Kad sam ja lupio puko grom izgleda. Ajde! Ne! Pa gdje treba da idem? Gdje je bili? Pa ne znam gdje treba da idem vam. Gdje treba da idem? Ne mogu da čučnem. Op. Ovdje li mogu? Ovako. To. Jao! Da li je moguće? To nisam ni znao da ima malo pre. Pa kako? Stao sam 2 metra dalje, ono me bocnulo. Ovdje. Pa ovdje vjerovatno ima šiljak. Pala. Naravno. Ono što je očigledno... Jao, jedan zborio sam. Ono što je očigledno nije tačno. Naravno. Jao, opet sam zaboravio. Koliko sam puta crkao? 100? 103 puta sam crkao. Nije mnogo. Naravno i to je moralo da padne, pošto morao sam da crknem, jer to fora u igri ti da crkneš. Ja ne vidim drugu foru. Ako neko ikad pređe ovu igricu bez jednom da umre, da pogine, bit će najbolji gamer na svetu. Ova kornjačica ili šta, gledaj. Ova kornjačica ili šta je već će me ubiti. Sve na svetu želi da me ubije. To je fora. Ovaj oblak što se smeje ko bolestan samo neće da me ubije. Umobolni oblak. Sad ima šilj. Ovdje. Ovdje. Tu. Narav. Jedva pređem. Jao, opet sam zaboravio čekati. Gledaj. Ajde. Ovdje. Pa ovdje. Jao, teo sam na ovu ciglu. Evo ga. Lele. Pubre. Ja da sam shvatio gdje treba da idem i sad uvijek kad prođem crkvu. Jao! Skoči. Ovdje. Vidio sam ciglu malo pre. Opa. Sad treba... Jao, ali stvarno. Ajde sad valjda. Neću opet da failujem. Ajde. To. Više. Kako se to čulo bolesno? Višnje. Ajde. Plako. Dobre! Naravno. Morao sam da crknem. Jer je to suština ove glupe igrice. Gledaj! Ajde! Ne!
Na 666. put ima da uspem. Koliko sam? 125. Pljuvo sam monitor. Ajde. Ne! Dobre. Okej. Ajmo. Ovdje. Preskoči. Jao! Ne znam šta ću sljedeće da snimim. Jao, zaboravio sam opet. Hoću na ovaj gore, molim vas. Ne mogu da se popremim. Jao. Jebem ti oblak. Jebem ti život. Pa brže bih prešao Assassin's Creed 4. Assassin. Jao, kakva igrica. Super Mario Dress Up. Ima gore ponuđene Super Mario Dress Up. Pa ko bi hteo da obuče Super Mario, gospode Bože, čekaj. Planirala sam da izlazimo što da... Više. Ne, nego sam ga odložila za sutra. Više. Gotovo za danas. Unfair Mario, aj vidimo se u sljedećem grupi, ćao.